nyabutin rambut sampai kepalanya geruak. Cus, langsung aja lihat videonya. Ono kayaknya Bang Jaki dah yang kemarin dah, temen Empo Patime. Panggil kemari dah. Oi, Bang Jaki kan bener pan Bang Jaki, mari dah. Iya, Jaki Chan, jagoan kungfu. Siapa ya? Jago kungfu Jaki Chan, Jamile Bang, temennya Empo Patime. Oh, Patime, ada apa? Kagak, ngibing di mari dah Bang, joget boleh pan, pengen lihat. Iya, tapi jangan lupa nyawer ya. Siap Bang, nang aja. Receh kagak apa-apa kan? Lah receh kalau sekerdus mah gede. Banyak itu tuh. Bang, ngomong-ngomong, itu rambut kenapa ya? Kok depan doang, belakangnya geroak gitu, bagaimana ceritanya? Si Empo kepo bener dah gimana ya ngomongnya ya? Kagak enak kayaknya, malu. Malu nape Bang? Kagak apa-apa, ayo bisa jaga rahasia, beneran. Jangan ngomong-ngomong ya Po ya. Ih, Ya Allah Po, ini kutu gede-gede bener dah Po. Aduh, makanya nih rambut cabut-cabutin. Kutu Po, gede-gede banget, segede-gede mangga. lu mah bukan kutu, Godzilla kali Bang. Bisa aja. Iya kali ya. Habis, aduh rambut gatel bener dah ini kutunya bener-bener. Tapi seneng dah begini, udah jadi fresh dah pala Bang. Enak nih tuh, lihat tuh, ganteng kan ya kayak profesor. Iya Bang, review ya rambutnya ya, biar kasih tahu temen-temen YouTube temen-temen lo lihat lo. Wah Ya Empo gimana sih? Mendingan pergi aja dah katanya bisa jaga rahasia. Pan malu Po. Lah, kok gitu aja ngambek. Kagak Po, udah. Oke deh Bang Jaki, hati-hati di jalannya ya. Kalau ngambek jangan nyabutin rambut, nyabutin rumput.